Dobar dan, ja sam Vladimir, trener u Bošu za ručne i električne alate. Danas predstavljamo novitet u asortimanu Bošovih profesionalnih alata, a to je kombinovana kružna testera GCM 254D ili poznatija ovdje kod nas prosto samo kao potezni ger. Da pogledamo par nekih osnovnih specifikacija vezano za ovaj alat, pa ćemo preći na glavnicu klipa. Dakle, sa prednje strane možemo vidjeti uglove iskušenja koji se podešavaju pritiskom na ovaj ovdje taster. Imamo više predefinisanih uglova iskušenja, a za bilo koji drugi ugao, na primjer od 10 stepeni, također ga možemo izabrati i osigurati putem ove ručice ovdje. Sada kada govorimo o preklopu, naravno što je jedna i odlika ovih alata, vidimo sa desne strane gledano spreda da imamo jednu sigurnosnu pologicu i njenim izvlačenjem dobijamo u stvari i sam preklop ovog gera. Da bismo dobili i potez, dakle pomere napred-nazad, ajde da pogledamo to pak iz nekog drugog ugla pa ćemo nastaviti dalje. Dakle, sada kad smo oslobodili preklop, možemo uočiti gledano sa preda, s leve strane imamo ovaj vijak ovdje koji odpravljivanjem u stvari dozvoljava pomeranje linearno ovog mehanizma napred-nazad. Ono što također trebamo napomenuti jeste da ova papučica ispred se nalazi za brzo određivanje ugla. U položaju spuštenom na dole fiksiramo, u položaju okrenutim na gore dobijamo mogućnost obaranja ugla nagiba, a ovim ovdje prekidačem dozvoljavamo dakle obaranje i na drugu stranu. Kad smo došli do nekog određenog ugla koji smo tražili, prostim spuštanjem poluge na dole smo zabravili mehanizam. Ajde da nastavimo dalje u klip, pa se vidimo na kraju. GCM 254D je opremljen centralno izbalansiranom držkom, čime postaje izuzetno praktičan za prenos jednom rukom. Kada ga smestimo na radni sto, sljedeći korak je montaža produžetaka uz osiguravanje sa donje strane kako bi se sprečilo neželjeno klizanje. Nakon postavljanja pristupamo podešavanju produžetaka na željenu širinu i osiguravamo ih. Sljedeći korak u procesu je montiranje podesive granične šine koju čvrsto fiksiramo leptir zavrtnjem, a zatim postavljamo stege. Dodatne podloge za radne komade mogu se pričvrstiti za alat pomoću fleksibilnog sistema ometanja, omogućavajući različite opcije produžetaka ili proširenja. Pomoću graničnika dužine možemo postaviti fiksnu dužinu za precizne uzastopne rezove, a funkcija graničnika zaista znatno olakšava ovu operaciju. Produžeci se mogu koristiti za dodatnu podršku za duge radne komade, a dodatne radne podloge različitim pozicioniranjem omogućavaju veću fleksibilnost i stabilnost samog radnog komada. Novi sistem stega je pogodan za vertikalno i za horizontalno stezanje. Kada je radni komad tanji, stezanje odozgo je pogodnije, dok za kvadratne i deblje radne komade stega se može podeliti na dva dela i stezati s prednje strane, odnosno horizontalno. Ne zaboravite koristiti vreću za prašinu ili povezati usisivač kako biste smanjili prašinu. Uključujemo laser, što će nam omogućiti visoko precizne rezove duž jasno vidljive laserske linije. GCM 254D ima mogućnost klizanja, odnosno poteza, za rezove dužine do 310 mm. Oslobađanjem zavrtnja za fiksiranje vučnog mehanizma aktivira se ova funkcija. Uočavamo uglomer za ugao iskušenja i samo postolje sa prorezima za neke standardne uglove sečenja. Pritiskanjem tastera za blokadu otpušta se mehanizam, nakon čega možemo odabrati standardne uglove i to u opcijama 45, 30, 22,5, 15 i 0 stepeni. Ili prosto izaberite željeni ugao i zaključite ga pomoću točkića za fiksiranje. Ugao zakošenja kod ovog modela iznosi 47 stepeni levo i 52 stepena desno.
Kapacitet sečenja za 0 stepeni iznosi 90 puta 310 mm, dok za 45 stepeni iznosi maksimalnih 90 puta 210. Obavezno uklonite levu i desnu podesivu šinu pre nego što pristupite nagibnom sečenju. Podizanjem tastera za zaključavanje ugao nagiba može se brzo promeniti, a standardni uglovi se lako mogu izabrati rotiranjem graničnika i to u 3 predefinisane pozicije, 45, 22,5 i 33,9 stepeni. Skala na GCM 254D je dizajnirana za dvostruko podešavanje nagiba u opseku od 45 stepeni u levo i do 45 stepeni u desno, a kapacitet sečenja pri podešavanju nagiba od 45 stepeni je 45 puta 310 mm. Podešavanjem graničnika za dubinu možemo da postignemo i plitke rezove ukoliko je potrebno. Pored sečenja drvenih materijala, GCM 254D se takođe može primenjivati i za sečenje aluminijuma. Hajde da ukratko sumiramo. GCM 254D je kombinovana kružna testera namenjena praktičnoj i jednostavnoj upotrebi za precizne uzastopne i ostale rezove zahvaljujući robustnosti i pouzdanosti ovog alata. Laser jasno označava liniju sečenja, omogućavajući vam ravnomerne i precizne rezove. Upotrebom produžetaka i dodataka stolu postiže se stabilno sečenje i dugih i velikih komada, a graničnik dužine će definitivno obezbediti i tačnost rezova. Veći rezovi superiorne preciznosti su mogući zahvaljujući kapacitetu klizanja od 310 mm. Snaga ovog alata odgovara izazovima pri sečenju tvrdog i mekog drveta, iverice i vlaknastih ploča. Uz odgovarajuće listove testera moguće je seći i aluminijumske profile, plastiku i laminatne podove. I za kraj, hajde da ponovimo sve najvažnije funkcije ovog alata. Dakle, sa desne strane se nalazi sigurnosna polugica koja nam omogućava funkciju preklopa. Sa leve strane se nalazi vijak koji nam dozvoljava pokret napred-nazad. S prednje strane postoji polugica koja nam omogućava izbor ugla iskušenja i naravno kad fiksiramo. Sa prednje strane nam se takođe nalazi i poluga koja nam omogućava ugao nagiba. Podizanjem na gore oslobađamo mehanizam. Možemo okretati na levu stranu ugao nagiba ili na desnu stranu. Nadam se da ste uživali u ovom video klipu. Za sav asortiman našeg alata i pribora možete posetiti boschprofessional.com, a mi se vidimo u nekom sledećem video klipu. Doviđenja!